Hawai'i, kanaka Hawai'i. Hey, Hawai'i, he moku, he kanaka Hawai'i, he kanaka Hawai'i. Aloha, ke ho'olohe nei oi a KTUH. Ai, nā waila oi ho'olohe ole. Nā vai hoi. Nā waila. Hello there. Sweet lake, Hallelujah. Kila kila Maui, sweet lake, Rosalandi. Oh, 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 yeah, sweet lake, Ha'ilima. Kaulana, Kauai, sweet lake, Mokiana. I never hit a buana, sweet lake Kalahua. I never hit a buana, sweet lake Aloha. Come on, Nancy, swing around your blouse. Ileila la kahawa, kandi kandi bahi pele. Won't you have a jolly good time on the beach at Waikiki? Nancy, swing around your blouse. Come on, Nancy, swing around your blouse. Ileila la kahawa, swing around your blouse. Won't you have a jolly good time on the beach at Waikiki? Nancy, swing around your blouse. This is DJ Mermaid, and you are listening to KTUH FM Honolulu, the only station that supports Hawaiian language programming. Ahe nani, ahe shua mai, ho'i kau, o ka leili ko lehua. Ahe lei ho'ohihi na ka malihini, o Hawai'i nui o ke awe. Shua ha'aheo o Maui no ka oi, I ka liko pua lo ki lani. Me ka wai kaulana o ia, kila kila o hale a kala. Tuluwehi o ahulei ka ilima, e ka pikala o Hawai'i nei. Kaua I moki hana vai, ale ale. Kila I kalani kila kila. Ha'ina ka puana me ke aloha, e mau ka eo ka aina I ka pono. Molo ka ilana I meni I hau, ahe shua maoli no. Ahe nani, ahe shua mai ho'i kau, o ka leili ko lehua. Ahe lei ho'ohihi na ka malihini, o Hawai'i nui o ke awe. Shua ha'aheo o Maui no ka oi, I ka liko pua lo ki lani. Me ka wai kaulana o ia, o kila kila o hale a kala. Tuluwehi o ahulei ka ilima, ke ka pikala o Hawai'i nei. Kaua I moki hana vai, ale ale.
Song upon request, Mojave. Song that talks about all the flowers of the islands and the famous mountains of each island.
Kanani. You are listening to KTUH.
Au hea oko e na hoa ho'olohe, e ho'olohe mai nei mai mauna kea a hiki I pu'uwai. Aloha nui kākou a pauloa I ke ia la pule. A kala e hia noho I ke ia la iwakalua kumakolu o pepelu wali. O ia ka polole noho I ke la ai. A me ia mana o noho I. O ka la pule hopeloa ke ia o ke ia mahina. Koi ke ia mahina nui ke ia wā kulaia. Ko ka kowai ho o kulaia I ka mahina o lelo Hawai'i. A no leila ke mana o nei au, ke mana o nei noho I māua I ke kahi kumuhana. E lava kupono ai ke ia wā nui. A ole no paha ilo a pono mai kahi kumuhana. No ka mea au paahana noho I. Ke ia hopena pule. Maka ohana, maka malama kuliana ia mau mea. No leila hoi ko'u mea I hiki lohi mai ai I ane I nei, ma ke Kīpuka Leo nei. Kani mai ka hole e kolu kani mauana ke la papahana malalo o DJ Remy Romero Zane nui ko umahalo iaia. A kano na umi paha minu ke maka ulo lohi o ka ho maka ia ano ka o ke Kīpuka Leo a ia noho I māua. Ke ho lele huni ke ia po emeli. Hawai'i I ke ia la ho nanea mai noho I kākua pauloa. Ma ke ia mau helu noho I kanaiwa kiko e kahi 90.1 FM Honolulu ma ke kauna nui. Ma Honolulu ma ke kulana kauhale ali'i ma ka Royal City ea. Kanaiwa kuma kahi kiko e kahi 91.1 ma hale iwa waialua mo kule ia ma. A pehea hoi ma ke kiwi kana e walu haneli kana ono kuma ono 866 ma ka Spectrum Digital Cable KTH.org ma ka punai vele he nui na ano e apo ia I ke ia mau nalu e a kaulano ka aina o KTH ho o kahi wale no ka hua ho o lelele ki o nana no hoi oe e aloha nui aku o ia no o KTH FM. A hiki I ka aluna hiahi ke ia la no hoi. Ke ia hiahi hola e ono. E valea e luana e nanea pumei kako. I ka ho'olohe mele Hawai'i me ka ho'olohe o lelo kula iwi. Ma ane I nei no. KTH ulala e ho akanui manu. Eli amau nei. Eia e hoi. Kahi Al Keloha Perry and his singing Surf Riders. Mai
Makaha Sons of Ni'ihau. Himini mai ana lako I ke ia mele o kalalau ka inoa. Haku ia hoi e kaha I Tapalinski a e puka mai ana. Maluno ke ia pāleo I kapa ia o Makaha Sons of Ni'ihau mahalo kia kua. A ka ehi ala o ke ia o na pāleo a pauloa. Ala ko I ho'opuka mai nei ke ao, he nui no hoi a ke ia version o vai hoi. Ala ka ia hoi e Israel kamakavivo ole. A ka wanui no hoi ka loli ana o na lala, komo mai ke kahi lala haalele aku paha, hoi hou mai a ka nona e. Ua mauno, he oia mauno kanani a me kanahe nahe o ko lako mau mele. I oki leo kuai maluna o na pāleo. A po mei ka ino hoi ka ulako lako ana ia o mako I ke lampo e pāleo, pāmele, pāsede. E ho'olele ia ma ane inei no ma ke Kīpuka Leo. Helu ana paha vau I ke ia ho'olaha I kupono no hoi I ka ho'olaha ia ku. I ke ia hola. E ho'omanawa nui mai I ka lohe ia ka olelo pelekane o iai he papahana olelo Hawai'i no hoi ke ia. Are you looking for an on-campus job? At the beginning of every semester, the Kokua program hires note-takers for students who have disabilities. Being a note-taker is an excellent way to explore a wide variety of classes. If you are registered at UH Mānoa, and a student in good academic standing, you have good note-taking skills and have a desire to help others, contact the Kokua program at 956-7612. Again, that's 956-7612, or send an email to kokua@hawaii.edu. kokua@hawaii.edu. Lava no paha ka wala au ana o'u hoi ho mai no ka hone mai ka o ke ia po leo kupuna e mele mai nei I na mele kama aina na mele velo na mele Hawaii e like no me Hawaii songbird mele mai ana ke ia hula he mele hula no hoi o ale koki puka mai ana maluna o Lina Machado Hawaii songbird. Mai no hoi puina ke ia helu ke le pona ua hiki no ke kahea mai a noi mai hoi I ke mele au e ono I honei ke ia la e iwa e lima e ono e hiku e lua e ono e kahi 956-7261.
ke hau
and lovely to behold. Oh, sweet and charming flower, soft and lovely to behold. Soft and lovely to behold. E aloha, no ka uikina, au I ke kai, me manuala. E aloha, no ka uikina, au I ke kai, me manuala. Kuhi au o kulei ia, lei anu enue, hio I ka moana. O ke kuaua, ko ia mea mea, hoku o ka lani, a ia I ka po. Haina ia ma ana ka puana, e aloha no ka uiki, au I ke kai. Haina ia ma ana ka puana, e aloha no ka uiki, au I ke kai. Hano hano wailea, I kau I ke la, kamahine ki ai, au I ke kai. Hano hano wailea, I kau I ke la, kamahine ki ai,
Off of the best of Nā Palapalai oia hoi ke ia mele o hano wailea haku ia e Uncle Kihe D. Silva himini ia mai e lako e kolu o ke ao o ke hau a me kuana nā oho e lava i ke ia lei o ka palapalai he palapalai no hoi ke ia inoa o ka huibana himeni kaulana ke ia Hawaiian Trio. A wahi a kalohe ano hui hoa kula lako e kolu no na aha mele aha hula paha ma Japana mana ini no hoi paha ke kahi he nanea no paha ka hele ana a ho nanea ma laila ane hiki mai ka hola e ha awe pau koke no hoi ka hola mua o kokako ka hola a ole holo mua ka hola mua o kokako noho pu ana ke kahi me ke kahi Mane ine no ma ke Kīpuka Leo. A hiki ka hola e ono mai puina ke ia helu ke le pona 956-7261. Ma hope o ke kani ana mai o ia hola. A me na hoolaha kupono. Wano ia mai he mau mele e ke kahi hoa kako o ke Kīpuka Leo. O i ka wā e hooko i ana ko lako o kana noi mele. Ma mua na e o ke kani ana mai e no na leo nahe serenaders alaka i ia e anti noilani ma hoe. Hi meni mai ana o ia lako e ha i ke ia mele o sassy. No ka mea. He sassy he kolohe mai kai ke ia po e wahine, tutuhine e lava i ke ia hui o ka leo nahe singers alohe mau ia ko lako mau leo nahe mane i ma ke Kīpuka Leo. KTUH ulala e ho na vaila hoi e ole he makana no ka pepe ia o ka la hui. No worry, Beef Curry. This is KTUH FM Honolulu. You are listening to KTUH Honolulu. Broadcasting from the University of Hawaii at Mānoa. You're listening to KTUH FM Honolulu, college radio from the University of Hawaii at Mānoa. Here's what's going on around campus.
For the spring 2020 semester, ASUH is hosting a free weekly, non-credit Hawaiian language class at the campus center. Featuring KTUH's DJ Mermaid, these classes serve as an opportunity for the UH Manoa community to learn Olelo Hawaii. These sessions are on Wednesdays at 3 p.m. starting from January 22nd. For more information, you can go to the ASUH website at www.asuhmanoa.wixsite.com/ASUH. Broadcasting live from the campus of UH Manoa, this is KTUH Honolulu. Stay tuned to the next hour for the concert events. Hello, children. What do you think of KTUH? Shut up, hippie. An emotional minefield. The opiate of the masses. Ask my cellmate. A neurochemical con job. KTUH is for the children. To provide the people of Honolulu with alternative programming for the cultural and educational enrichment of the students of the university system and the community. This is Hawaii's only alternative, KTUH Honolulu. Hola, soy DJ Jasmine de mi Radio Latino y están escuchando KTUH FM Honolulu, la única estación que te ama. 안녕하세요, DJ 주주입니다. 지금 KTUH 90.1 FM 호놀룰루 라디오를 신청하고 있습니다. 신청하고 있으니까 고정해 주십시오. Kia ora tina koutou katoa. Ka whakarongo mai kia haalilio ke Kīpuka Leo ki ngā rātapu katoa ki KTUH. Te wahi o ngā reo rangatira o ngā waiata Hawai'i. Mai
Nani ko o laua he poanu, ka iniki vela vela o ka makasila, ila ila ka ua e vale ai, me ka vai o ka ulala e ho, me ka vai o ka ulala e ho. Nani ko o laua he poanu, ka iniki vela vela o ka makasila, ila ila ka ua e vale ai, me ka vai o ka ulala e ho, me ka vai o ka ulala e ho. A hiki ka ua inu uanu, a inu I ka vai o silosia, ila ila ka ua ihi o lani ai, me ka vai o ka ulala e ho, me ka vai o ka ulala e ho. Nani ko o laua he poanu, ka iniki vela vela o ka makasila, ila ila ka ua e vale ai, me ka vai o ka ulala e ho, me ka vai o ka ulala e ho. Ila ila kua I ka ponei, ua paa kou puka I ka laka ia, he hi ka ula o rei ka hemu, me ka vai o ka uala a kua, me ka vai o ka uala a kua. Nani ko o laua he poanu, ka iniki vela vela o ka makasila, ila ila ka ua e vale ai, me ka vai o ka ulala e ho, me ka vai o ka ulala e ho. Nani ko laua e poanu, ka iniki vela vela o ka makasila, ila ila ka ua e vale ai, me ka vai o ka ulala e ho, me ka vai o ka ulala e ho, me ka vai o ka ulala e ho. A hoi aku no paha ke aloha I nuu anu. O ia hoi ke ia mele o nani ko o lau himeni ia mai e ke au hou ma ka lako pase de mua loa I hoʻopuka mai ei I ke ao. Ma ka hiki e lua kaukani me umikumaono I ka ole o ku ukuhi hewa. Au e no hoi o pio pio no paha. Lako ke ia manawa a mauno ko lako kulana o pio pio ua o I ke mai no hoi. Ke ia Hawaiian trio. Anoi ia mai ke ia mele e ho'olele ia kuana e kuuhoa a kuuplala o kalani e lua na hoi na mele I noi ia mai la e ia o ka mua e ina hoi ke ia he Hawaii au haku ia ka olelo haole e o wei ka inua Ron Russia a wahia ka mo olelo haawi ia ninau ia o Auntie Alice na makelua e unuhi aku I kana olelo haole ai ka olelo Hawaii a pau loa mai ke ia mele o he Hawaii au o ki leo ia e ka Sunday Mānoa I himeni mai nei I ke la mele o iuka o ko ke e puka mai ana maluna o ka pale o pasede o mo ke ale a ka nona e himeni ho mai ana lako no ka mea ke ia pale o he vaino kaulana loa a helu e kahi no hoi maloko o na waihona mele he nui o ka poe puni mele Hawaii e like no mea o Guava Jam, Peter Moon and the Sunday Mānoa mele mai ana I ke e mele o he Hawaii au maho pe ina loa a mai ke kahi mele aku ana I noi mai ei a e ho'olele I aku no koi o maua o ke Kīpuka Leo ku ua I kane a I liro aku nei no paha ia I ai kane no ka lahui puni mele Hawaii pai pai o lelo kula iwi a me ke ia non-commercial college radio ma KTUH FM Honolulu nei mahalo nui ke kuma ana mai
po e au me oi ke ia po ua hoi mai au he lawa ka helena ma ke ala hele e huli i lahi ma ke au ma popo ai ke hoi ka home i loko mai au ke ke nei au ale au ana ho ke mapo he Hawaii au ke mapo he Hawaii au
KTUH FM Honolulu. Hui kala mai ka pilikia o ke ia puu awe loa iho nei au I ka mai ke anu I ke la maupule aku nei I hala. A ole no paha I pauloa I ola loa mai ke la ano mai. A ole no paha I polo pola pono mai la ke ia puu he kunu a he tihe au e noho I he. O iei kako I ke ia e alo nei ke ia wā anu ko e ke kahi poe a awe nane ano hoi paha lako I ke ia ano anu ke ia wā anu ke kahi poe a ole paha a ka nona e aho no hoi ke komo ana I loko o ka lole ho opu mehana I ole hoi e hele ai a o mai lohe ia kune I ke la mou leo no molokai Aloha Molokai o ia ke ia pā leo featuring the Molokai trio. Oki leo ia live recorded live at Hotel Molokai. Ke ia mele o he nani Molokai haku ia e aida hana kahi ayat. I ka oleo kuhi hewa kona inoa male no paha ke ia aida hana kahi ayat.
o ia kainoa kuhi ia o ia nohoi ka haku mele o ke ia mele. E like no me ka umea e o lelo maua kuai. Ko umana o e hoi ke maua kuai o ka mea nui a ue mahalo nui ai no ke ia pāleo o aloha molokai. O ia hoi ko lako mana o i hoholo ai. Himeni wale no i nā mele. No molokai wale no. Ea. Maluno ke ia pāleo a ole no i komo iki mai ke kahi mele no ke kahi mokupuni ea e. Himeni ana no lako no ko lako o ne hanau. Ko lako aina hanau a oia wale no. Lava. Aloha ia no hoi o molokai. Ea e ka wāno paha ke ia e hoolaha kuai i ka nui a me ka li'i o ka nalu. A me ka ale e pai mai ana mai ka hiki mai. E like no me ka mea iana ia ke ia la. I ka hola e ha e ka National Weather Service pe nei hoi ka surf report no ahu nei ke ia la iwa ka lua kumakolu la pule o pepeluali ko ka akau he elima a he e hiku paha kapuai e emili ili ana i ke ia po e kolu a he elima paha kapuai i ka po akahi ma ka akau no hoi ke la mau helu Pehea hoi ka ke komohana he e kolua he e lima paha kapua i ke ia po emili ili ana e lua a he e hapaha kapua i ka po akahi ko ka hikina he e kolua he e lima paha kapua i a hiki i ka po akahi ko ka hema nei ho okahia e lua paha kapua i a hiki mai kala apopo ka po akahi o ia hoi ka surf report e hoolaha ia kua Hawaii aku maka o lalo kupa o ka aina maka o lalo Hawaii no hoi e hoolaha ia na no me ka wā maka wā maloko o ka wā pokole a pau hoi ho mai no ka mele Hawaii me oko no paha e noi mai nei i nā mele a oko e ono i honei ke ia la ua hiki no mai no a hila 956-7261 Mahalo ia au kua pauloa e nā hoa. Maka e ho'olohe mai nei. Iau, ia maua i ke Kīpuka Leo. Ma KTUH ulala e ho. Kala mai. Ana ho paha. Ana ho ke ia mau ho'olaha. Special mahalo to Surf and Sea for supporting College Radio. Surf and Sea, Hawaii's ocean sports headquarters, has been on the beach for over 50 years in historic Haleiwa Town, where you can try before you buy surf, sup, and dive right in their backyard. For more info, you can go to surfandsea.com or at 637-SURF, Surf and Sea on the beach since 1965. KTUH underwriting or sponsorship is a way for your organization to get your message across to our listeners. If you're interested, our office number is 956-5288 or email office@ktuh.org. Ame makale, I ka
Hei pohone hone hei kaua balala, kaua balala, kaua balala. Kana mai nei kahi hana mila. Hei pohone hone hei kaua balala, kaua balala, kaua balala. Hei vai hoi ka mama, hei ala walu ho o moe moe la, ho moe moe la, ho o moe moe. Hei vai hoi ka mama, hei ala walu ho o moe moe la, ho moe moe la, ho o moe moe la. Ina o mine ko ni o honala, me ole ka I hona o nā palila, nā palila, nā palila. Ina o mine ko ni o honala, me ole ka I hona o nā palila, nā palila, nā palila. O mole bia, o mole kinia, toha toha nei he mo tau motila, he mo tau motila, he mo tau motila. O mole bia, o mole kinia, toha toha nei he mo tau motila, he mo tau motila, he mo tau motila. Haina ia mai ana ka kuana, kalana mai nei kahi hame bila, hame bila, hame bila. Haina ia mai ana ka kuana, kalana mai nei kahi hame bila, hame bila, hame bila. Haina ia mai ana ka kuana, kalana mai nei kahi hame bila, hame bila, hame bila. Hello, this is Dale Machado. I used to do a jazz show in the early 70s on KTUH. You're listening to KTUH FM Honolulu. Aloha kako, this is Titterella, and when I'm not throwing mangoes at tourists, I listen to KTUH. This is Jeff from Trouble in Mind. You're listening to KTUH FM Honolulu. We are Hawaii's only alternative.
Eia no e ta olu, ke ala tu o hao. Alawa kau maki make, e manene ai ko kino. Eia no e ta olu, ke ala tu o hao. Alawa kau maki make, e manene ai ko kino. Pai ho oe a paa, ka ini me ka anoe. Ka noe no kau tua, ka beauty a o mauna hope. Haina mai ka puana, e lohano a hulili. E lili paha ko i ala, i ti tau mau ole ia. Aina mai ka puana, e lohano a hulili. E lili paha ko i ala, i te kau mau ole ia. Aloha no ho'i oe, ka wahine loke ea, ka wahine ui, leo nahe nahe, leo nahe nahe. Aloha no ho'i oe, ka wahine loke ea, ka wahine ui, leo nahe nahe, leo nahe nahe. Oihi oe, ke ike aku ai, o ka pua keni keni, ala ona ona, ala ona ona. Oihi oe, ke ike aku ai, o ka pua keni keni, ala ona ona, ala ona ona. Ona ona ke velina i kou puwai. E na poe e kipa mai, me ka olu olu, me ka olu olu.
Girl from Kīpuka Leo, oia ho'i ke ia mele himeni ia mai e Marcella Kalua. Ke ia mele ho'i o Leiki ele, a wahia ke ia wahi o ka pāleo, he mele ku una no ho'i ke ia, a ka nona e, i ko'u, i nā makahiki o ko'u imi noi i noelo puni ana, i nā mele Hawai'i, ua loa mai nā inoa he nui, he lehu lehu, he nui inoa, hewa hewa. Nā inoa o nā haku mele, nā inoa o nā mele, nā inoa o nā kila ano ike, nā ano ike li ke ole e, ke ole au kuhi hewa, he mele noha ike ia i haku ia. Elina Machado, le kiele, he waltz noha i puka mai ana malu no ke ia. Pāleo, ho'okahi wale no, Pāleo a Marcella Kalua i ho'opuka mai e i ke a ua lava no paha. I ka wahi a kalohe, aino oia ke ola mau nei, ke himeni mau aku nei, me ka mana olana no hoi, me ko uleo pule, a pela no hoi, ka oia i o, ka ho mau ia ana o ka mele Hawai'i mamuli o ke ia kupa no Kīpuka Leo, Marcella Kalua. Lohe ia maane i nei no ma ke Kīpuka Leo, e lima no hoi e hā no paha minuke i koe, a kani mai ka hole e ono? No, e lima. Ka hole e pai no hoi, a oia no hoi ko kako hola hope loa e pupa akai i ka ono liha liha, ka ono momona, ka ono miko miko mei kai, me ka ono kuhi kuhi nia o ka mele Hawai'i, maane i nei no. Mea u me ku ua i kane o ke Kīpuka Leo, 956-7261. Kelepona mai no paha, i nā pēlā ko oko make make, ua hike no. Mai hopo hopo, mai hila hila, mai lohi lohi. Ke aloha kalama, featuring her Hawaiian echoes, pohai ke aloha. This is DJ Aisha, and you are listening to KTUH 90.1 FM Honolulu. Hi, this is DJ Look, and you're listening to KTUH FM Honolulu. This is iChard with the majestic iPower Reggae Tree, and I listen to KTUH FM Honolulu. Dressel, drassel, trussel, drum. Time for this one to come home. Home, where my thoughts escaping. Home, where my music's playing. Home, is where I want to be, but I guess I'm already there. Come home to KTUH FM Honolulu, the only station that loves you. You're listening to KTUH FM Honolulu. These are the concert events. If you have any information on upcoming concert events, you can contact the production director at production@ktuh.org. That's production@ktuh.org. Thank you for your continued support of college radio in Hawaii, KTUH.
Thanks for keeping it locked to KTUH. Stay tuned in the next hour for the community events. Hi, this is Calculon. You're listening to KTUH FM Honolulu. How's it, Hawaii? This is Milton Moniz and my brother Dilton Moniz. When us guys not out hunting gold, we listen to KTUH, Hawaii's only alternative. Get it? Hey, this is the professor from the Science of Soul show, and I always keep my radio tuned to KTUH FM Honolulu. What up, what up? This is Toro Toro, and you are listening to KTUH Honolulu. Boom, Kanani. You are listening to KTUH. Ano ai me ke aloha o kahikina ke ia no ke Kīpuka Leo a ho'olohe no au ya KTUH FM Honolulu. E pupu e ho au, ma
mai kako o DJ Mermaid Keia a ke ho'olohe nei o ko ia KTUH FM Honolulu. Kahi e kako o Mauai I ka olelo Hawai'i. Kia ora tina koutou katoa. Ka whakarongo mai kia haalilio ke Kīpuka Leo ki ngā rātapu katoa ki KTUH. Te wahi o ngā reo rangatira o ngā waiata Hawai'i. Porohe te ie, nori atea, punja franine, te wharoneo, ia haalilio, ini ai a radio, KTUH FM, no tāna rautira a Kīpuka Leo. Mahalo nui loa. Everybody's favorite auntie, lohe ia maane ine no ma ke Kīpuka Leo o auntie Genoa Keawe
Nāne himeni mai nei I nā mele he e kolu. O ka 5 o'clock hula o iho I ka hola e pai. Lohe ia ma ka minuke, ma ka hola, ma ka wā, kupono noho I ke ia 5 o'clock hour. O ia ka wā e kani mai ke ia 5 o'clock hula. Ma hope himeni mai nei o ia o Auntie Genoa. I ke mele o kuulei hoku. Ma hope himeni mai o ia I ke la mele lahaloa. He mele noho I kaulana I o ia me kona Leo. Leo hai, Leo himeni, Leo kie. Leo puna hele a ka la hui. Ina hiki no paha iau ke kuhi aku me ke la. O alika, maluna o kana pasede hanaho volume 1 I ho'opuka ia I ka makahiki umikuma iwa. Kana iwa. Au e kalalo no paha. Lo apu mai ke ia wahi lipine mana leo. I ka wā I kipa aku ai o Auntie Genoa me Auntie Alice na makelua. Wala awana noho I lākou me o Laua me Larry Kimura ma ka leo Hawai'i. Ole no paha ho I ke ia ka lā a me ka wā. O ia ho I ke ia no? No. Ole. Aka no loko mai ke ia o ke ia heha lipine mana leo. No loko mai hoi o kani aina ka waihona lipine mana leo. E waiho ala maluna ko punai vele. Ma ulukau.org. Ahe pome kai ahe waiwai no hoi. Ka waiho ana o ke ia waihona olero. Waihona o kina leo. Maka punai vele. No ka mea. Ua hiki no ua noa I nā kanaka a pauloa. A hiki no ke aku a imi ia a loa mai ke ia po e kupuna. Wala au ana, o lelo ana, kole ana. Ke kahi me ke kahi e like no me Auntie Genoa Keawe me Auntie Alice. Nā makelua e pili ana I ko Genoa Keawe hale kula mele a o lelo Hawai'i ma ke ala nui o kane ali'i. A no leilo no hoi. Pela no paha kako e ho'okula ia aku ai I ka mahina o lelo Hawai'i ma ka ho'lohe pu ana o kako I ke ia lipine mana leo. Maliu mai no paha ka pepe iao. Me ka puina o leo ka manao I ke ia helu kelepona, e iwa, e lima, e ono, e hiku, e lua, e ono e kahi 956-7261. No ka mea, na waila hoi e ole, he makana no ka pepe iao o ka la hui, ke ia papahana o ke Kīpuka Leo. A me ka papahana o kai leo nui mana po'aha a wina la, a pela pu hoi me na papahana o KTUH. I ka po me ke au. Pehe ala e pakele aku ai, e ia. Ho'oki pokolin hoi, pene e ho'lohe ai, maka lolo wila a wina hoi ai. Yunani o hokai san ai ma o kani kanali o me dinyo kiawe veana olua ke kaian hineni o la Hawai'i kula oia kula haawina ia kala kila o le I mapo pokona kule na kila oia manai oia mama ai ko vale manai Ai, aloha. Pehe oi. Mai ka ino, ai ka oi I Laila. Ai. Pau ka halawai. O Salman ka hanui. Ai makoman nui ino ka poe mane ini e. Ai ka mea loa. E ka api ako mako. Alpil ki hele mai. Hele ako mako. Ai. Me kai ukulele no. Ai. Hele mai a himene kume oi.
Ni nau mene ke ia po ni ke ni nau mene ke po ia au he ha ke kaki o ka haawina me hune au ia lako a oi o kule ana makela mahele ko jeno kule ana ke la umi kumalima ko kule ana wale no o ke hele aku e a o ika po e haumana ka uku o ke la kula e umi kumalima kala o ka mahina e ha manao e hele mai ke kula oia ai oh lucky no Vaini po 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 hana nu ula hai ka tommy tommy uha palo palo pi ka boila tommy tommy Vaini po 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 hana nu ula hai hai ana owe tommy mahali Vaini bibi uha mola hai ka tommy tommy hanui nui me o pi ka pila tommy tommy Vaini bibi uha mola he hey and always don't mean mahali Tommy mahali solo asui solo in the la Tommy mahali Tommy, Tiane, Kaleho Poi Poi, away. Tommy. Maluna Malala Peku Kamiula Laha, Diane, away. Tommy Mahali. Tommy, Vaini ho 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 hananula Tommy Haina ia mai ana kabuana laha he hey ana owe Tommy mahali Tommy mahali Solo asui solo in the la Tommy mahali
Haina ia mai ta kuana kui ponja ua tuahine ea ta ua tuahine o he no te ia no biute tuahine Hi, this is DJ Jazuro from Sound Travels, and I listen to KTUH FM Honolulu. Hey, I get it. As teens, we try to fit in, but getting hooked on nicotine is not the way to win. Cause you don't look rad when you treat your body bad. So lend me your ears as I lay down the facts. Don't vape. Don't vape. Don't vape. Don't vape. Your risk headaches, throat lung irritation, nausea, bad heart complications, dehydration, breath that stinks, heavy metal poisoning, dizziness, breathing restriction, harmful nicotine addiction. Also, it's illegal and really expensive. So are you really sure you want to go ahead and vape that? For more information about the health risks of vaping for teens, go to 808novape.org. Greetings, it's Irresistible from I Eternally Dread, getting fat off of the musical biscuits here on K2H FM Honolulu.
ka aina ka kela he hale ali he rodi ku ali ke mo I puni ha'ake kaulana ku home puni vai pi o mena pe anani o ka aina ka kela he hale ali he rodi ku ali ke mo I puni ha'ake kukuna o ka ko ka paia e o lino nei a puni ka honua a wea I luna lilo lihila una ole mai na ali ui o ke e o umau kini na makamaka me na kupa o ka aina me ka vailele a ohi I lave ko I ave mai la I luna ko I ave mau I ka pali a ole pela ka ui ai o hapa e palo ko ino a kamakamaka wali ke a wali ke me na kini lehu o ku hane hana e ola maua mea u kini mea u leo nei aina ulu pei ka huna kai mili I ka lima he hawai pi o I ka noe haina ia mai ana ka puana no ka lei hapa pua se pani he kupa no ka ai e kupa mai malako hale iwa nuti ka home haina ia mai ana ka puana no ka lei hapa pua se pani he kupa no ka ai e kipa mai malako hale iwa beautiful home
he nani wale ho I kau ke ia mele o nani wale li hue himeni ia mai e kahi orchestra alaka I ia pahe e Ralph Alapai with Andy Cummings o ia na inua elua I kuhi ia ma luna o ke ia wahi paleo 33 RPMs kala mai he kana kolu kuma kolu paha ai ole he kana hiku kuma valu na mea elua paha o ki leo ia ke ia mele na laua elua kuhi ia Andy Cummings Hawaiians with Ralph Alapai a kuhi ia hoi ka la a me ka mahina a me ka makahiki o ia kala e ha o ke pake mapa makahiki umi kumaiwa kana ha kumahiku nani wale lehu e he mele noho I ke ia I haku ia e lele o hoku na waila hoi e ole ka nani o ka himeni ia ana a me ka noi au me ka mai au a me kia ka mai ka maalea hoi o ka haku ia ana o ke mele e ka opio pio o nā lii nalani e ha lohe ia mana I nei no ma ke Kīpuka Leo e ia e he maumele hou aku himeni mai ana o Danny Kapoi me kona trio a ka nona e ia hoi mamua o Emma Sharp, Lahaina's Fabulous and her entertainers mele mai ana ke ia mele o Lei Hiva Hiva. Among Hawaiians, to live is to dance, and this includes white-haired tutus who may well have begun their dancing days in the 19th century. Nowhere are we reminded of this more effectively than in the Emma Sharp show, where there is always at least one member featuring the belles of yesteryear. Here in their voluminous white mu'umu'u and glistening kukui nut lei, they take the spotlight to capture the hearts of every member of the audience as they dance Lei Hiva Hiva, a toast to the village of Lahaina on the island of Maui. O ka makamua no I ke ia o maua e ho'olele aku ai I kahi mele himeni ia o ki leo ia e ia a ka walohe vau I nā mo'olelo he nui e pili ana ia Auntie Emma Sharp no ka maikai a kona hao noho I oia I kana hana o ka ho'okani pila o ka himeni a me ka ho'opaa I nā hula. Maliu mai no pa ka pepea o ka lahui ho'olohe e ho'olono mai nei ia KTUH FM Honolulu me ke Kīpuka Leo. No
Yo, what's up? This is Jake the Snake from the Mixdown, and I listen to KTUH FM Honolulu. Aloha, this is Steve Stoddard, your host for Something Blue here on KTUH. Please tune in every Thursday morning from 9 a.m. until noon for Something Blue, where we explore music of the blue persuasion. Got blue? This is DJ Audie, and I listen to KTUH. Kau hana mano ia o ka mili mili o pa ala e ka pa kupono o ka mili mili o pa ala e ka pa kupono e kala no ia ia mui ai na ke leo miki miki na e ka pa baby no na ke leo miki miki na e ka pa baby no Hulu mamo, o kabuna kau, e holo
ai mua o Hawai'i Chiku chiku mai la, o e mu aku a ke ala Ka ai kaului ke ala hau a i mai Ka ai kaului chiku chiku o Hawai'i Kulo no kalani o kalaka Ka mea i ka Kalani o kalaka Ka mea i ka kaukau Nei noa no ka palapala no ka chukuchu Ka ai kaului ke alahau A i waiu Ka ai ka lui chukuchu Au Hawai'i Ai ka o ko kalani ka mei ka kakona I loa Ka ai kaului ke alahau a I wailu Ka ai kaului shikichuku au Hawai'i Shikichuku au Hawai'i
Ai a hui ho mai no kākou a pauloa I ke ia la pule e hiki mai ana e like no me ka olelo me nā hua olelo I haku ia I loko ke ia me le kaulana wale no a puni ka honua o aloha o e himini ia e ka Brothers Casimiro The Best of the Brothers Volume 3 digitally remastered ua lako wale noho I ko mako ke ena vaihona mele ma ane ine no I nā paleo pa mele pa sede he nui lehu lehu haku ia hoi ke ia mele o aloha oe e ka mo'i wahine hope loa o ke opuni o Hawai'i o lili o kalani a nana no hoi ke ia mele I haku me kona manao e aloha aku aloha mai ike aku ike mai o ia no hoi ka nohona a o ka Hawai'i a o ia no hoi ke ano ke aloha ea a hiki I ko a mui mui ana mai hui hou ana mai mane I nei no ma ke Kīpuka Leo ke ia la pule e mai no a haalele mai ia KTUH no ka mea e komo koke mai ana o DJ Engo Boo me kai ala papahana o The Happy Sad Jamboree e ho maka koke I ana no ka hole e ono a e no I mau ke pahola ho una ho I ke vale aku nei I ke aloha o maua a me ke aloha a pau ole me ka mahalo palena ole ia o koa pauloa e na makamaka I komo mai nei I loko ke Kīpuka Leo a hui hoa kuno ka koa pauloa a e ola noho I ka olelo Hawai'i